Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe kandi atosoye. Turi ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko abarwanyi ba M23 batangiye kwemeza urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bamaze kwemeza urupfu rwa Koloneli Wiringoma. Wiringoma yaguye mu gitero gikomeye cyane cya drone z'igisirikare cya Kongo. Ni igitero cyagabwe mu gace ka Rubaya. Igitero cyabaye ku igenekerezo rya 24 mu masaha y'urukerera. Indege za Kongo zivuganye Koloneli Wiringoma ndetse n'abandi bategetsi bakomeye muri M23 nk'uko amakuru yizewe arimo kongeraho arimo kubyemeza. Uru rupfu rwa Koloneli Wiringoma rurimo kuvugwa cyane muri Kongo, ndetse ibimenyesha amakuru bikomeye irya nino ku isi byose birimo kwandika ko Liyetona Koloneli Wiringoma yaguye mu bitero bikomeye cyane bya drone muri Masisi. Ibi rero turabigarukaho. Wiringoma sosa bonane, Wiringoma yo, Wiringoma yo sosa bonane, Wiringoma yo sosa bonane, Wiringoma. Mu gihe rero Koloneli Wiringoma yamaze kwitaba Imana, abazarendo bo barimo kubyina intsinzi. Abamureba n'abazarendo barimo kunywa ikiyeri baborewe, barimo gufata agacupa rwose, barimo guserebura urupfu rwa Koloneli Wiringoma. Nimwirebere namwe abazarendo ibyo barimo gukora. Murabibona neza muri iyi video, bafite inzoga barimo kwishongora cyane kuri Koloneli Wiringoma, bamuhamagara mu izina ryiwe bati Wiringoma, Wiringoma. Barimo kwishongora cyane bavuga yuko bamaze kumurangiza. Mu ijoro ryakeye nibwo abazarendo basohoye itangazo bigamba ko aribo bivuganye Liyetona Koloneli Wiringoma. Ndetse ibingibi birimo gukurikirwa n'ibindi bikorwa bikomeye birimo gukorwa muri FARDC no mu butegetsi bwa Kongo, aho barimo kwigamba uru rupfu. Mu gihe rero abazarendo barimo kwigamba urupfu rwa Koloneli Wiringoma, abandi bazarendo bo baravuga yuko bamaze kugera mu Rubaya. Abazarendo baravuga yuko bamaze kwirukana M23 mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Ese koko abazarendo bamaze gufata agace ka Rubaya? Ibi nabyo turabigarukaho muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko iyindi mirwano ikomeye cyane irimo kubera mu bice bya Warikare ndetse na Minembwe. Muri aya makuru kandi ndababwira ko M23 igeramiwe, niba nta gikozwe M23 iri mu mazi abira. Nyuma y'urupfu rwa Koloneli Wiringoma, amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura ibindi bitero bikomeye bigomba kwibasira abayobozi ba AFC M23. Ibi nabyo turabigarukaho, ndetse turaza kurebera hamwe ikigiye gukurikiraho nyuma y'urupfu rwa Koloneli Wiringoma. Hari n'ayandi makuru menshi cyane mbafitiye. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Uyu mubona ni Liyetona Koloneli Wiringoma ubwo bari bamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira.
yari arimo kwishimana n'abasirikare ndetse n'abasivile. Burya rero abarundi barayamaze bati nta gahora gahanze kandi umuntu wese agira umunsi wiwe. Igenekerezo rya 24 wabaye umunsi wa nyuma kuri Koloneli Wiringoma, umuvugizi w'abarwanyi ba M23. Ibi byishimo ntabwo byarambye. Generali Sultani Makenga ndetse n'abandi barwanyi ba M23 bari mu kababaro gakomeye cyane ko gutakaza umurwanyi nka Wiringoma. Inkuru mbi cyane zumvikanye ku munsi w'ejo, ndetse ibimenyesha makuru bikomeye birimo ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, ikimenyesha makuru gikomeye muri Afurika Jeune Afrique, ndetse n'ibindi bikomeye byo muri Kongo birimo Radio Okapi, bimenyesha makuru nka Actualité CD ndetse n'ibindi. Abamenyesha makuru rurangiranwa bo muri Kongo barimo Steve Wembi, barimo Justin Kabumba, barimo Daniel Micombero, barimo Stanislas Bujakera ndetse n'abandi bose banditse ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Bino bimenyesha makuru byose ndetse n'abantu bamenyesha makuru bo muri Kongo banditse ko Liyetona Koloneli Wiringoma yaguye mu gitero cya drone za FARDC cyagabwe mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Amakuru yizewe aremeza yuko Liyetona Koloneli Wiringoma yapfanye n'abandi bantu bakomeye muri M23. Kugeza ubu ngubu rero ntacyo abarwanyi ba M23 bari batangaza ku mugaragaro ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma, ariko bamwe mu bakadere bakomeye ba M23 bamaze kwemeza iby'uru rupfu. Ikimenyesha makuru Jeune Afrique kiravuga yuko abategetsi bakomeye muri M23 bakemereye rwose ko Liyetona Koloneli Wiringoma yaguye ku rubuga rw'intambara muri Rubaya. Ibindi bimenyesha makuru bikomeye nka Reuters, ibingibi ni ibiro ntaramakuru by'Abongereza, nabyo biravuga yuko abadiplomate ndetse n'amasoko akomeye mu gisirikare cya Kongo babemereye ko Liyetona Koloneli Wiringoma yaguye ku rubuga rw'imirwano muri Rubaya. Nta gushidikanya rwose Liyetona Koloneli Wiringoma yarapfuye, ndetse abazarendo bo baraye basohoye itangazo barimo kwigamba urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Mu itangazo ry'abazarendo baravuga yuko Wiringoma bamurasiye mu gace ka Rubaya mu ifamu y'umujenerali wa Kongo witwa Gahizi. Amakuru mfite aremeza yuko Wiringoma yapfuye, ndetse hari n'abandi bantu bari kumwe nawe baguye muri kariya gace. Nk'uko mubibona, iyi ni inzu Liyetona Koloneli Wiringoma yari arimo. Iyi nzu niyo bigaragara yuko Wiringoma yarasiwemo, ndetse ibimenyesha makuru byo muri Kongo bikaba birimo kuyerekana. Baravuga yuko iyi nzu yaguyemo abasirikare bakomeye ba M23. Amakuru angeraho yemeza yuko iriya nzu yari iri muri ferime ya Generali Gahizi, yari isanzwe ikoreshwa n'abarwanyi ba M23 mu gutegura ibikorwa byabo cyane cyane muri Masisi. Ni inzu neza yegereye ibirombe bya Rubaya, ndetse ikaba yitaruye centre ya Rubaya. Mu gihe rero abarwanyi ba M23 bari mu marira n'agahinda, ku ruhande rwa FARDC n'abazarendo bo rwose barimo kubyina intsinzi. Nimwirebere namwe iyi video. Wiringoma sosa bonane, Wiringoma yo, Wiringoma yo sosa bonane, Wiringoma yo sosa bonane, Wiringoma yo sosa bonane, Wiringoma yo sosa bonane yo, sosa bonane Wiringoma, sosa bonane Wiringoma, yo Wiringoma sosa bonane, Wiringoma yo, Wiringoma sosa bonane. Osai samo, Wiringoma sosa bonane, Wiringoma yo sosa bonane yo Wilio. Moni awa totumba yo,
Soso bonane yo Willy Ngoma yo. Yo soso bonane yo Willy Ngoma. Abangaba murimo kubona n'abazarendo barimo kubyina intsinzi, barimo guhamagara uyu mukoloneli witabye Imana mu mazina yiwe, barimo kumuhamagara bagira bati Willy Ngoma, nko mu rwego rwo kumwishima hejuru, ndetse berekana ko ngo bamaze kumwivugana. Nyuma y'aho amakuru y'urupfu rwa Liyetona Koloneli Willy Ngoma amenyekanye, abazarendo na FARDC barimo kubyina intsinzi, barimo kubyina bishongora cyane, bavuga yuko bamaze rwose gutsinda urugamba, ndetse baravuga yuko bagiye no kwisasira abandi bategetsi benshi. Amakuru mfite aremeza ko muri iriya mirwano yabereye muri za Rubaya ndetse no mu bitero bikomeye bya drone, abasirikare bakomeye ba M23 barahaguye, ndetse abandi benshi barakomereka. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo barimo kwigamba intsinzi, ndetse irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi ntabwo barimo kubihisha rwose, barimo kwerekana ko bishimiye intsinzi, ndetse bakerekana yuko ngo Willy Ngoma bamaze kumwivugana. Ni mu gihe rero inkuru zirimo gukwiragira ku mbuga ngurukana bumenyi zerekana ko abazarendo bonyine aribo bigambye uru rupfu mu buryo bwemewe. Itangazo ryasohowe n'abazarendo. Igisirikare cya Kongo irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi ntabwo kirigamba ibi bitero. Hari itangazo abantu barimo gushyira ku mbuga ngurukana bumenyi berekana ko ari konte ya X ya FARDC yaba yabisohoye, ariko mu bugenzuzi twakoze ntabwo rwose FARDC yigeze yigamba urupfu rwa Liyetona Koloneli Willy Ngoma, ahubwo birakekwa yuko ari abantu baba babihimbye bagira ngo bakomeze kwishimira uru rupfu rwa Willy Ngoma. FARDC hari impamvu ikomeye ituma rwose itakwigamba uru rupfu. Muri iyi minsi bari muri seserofe, ni igihe cyo guhagarika imirwano, ni igihe cy'agahenge. Ntabwo rero FARDC yakwigamba ko yishe Willy Ngoma, byaba ari nko kwishinja ibyaha byo guhonyora agahenge, ndetse bakerekana ko bagabye ibitero kandi baremeye kubahiriza agahenge. Iyi ni impamvu ikomeye FARDC idashobora kwigamba uru rupfu rwa Willy Ngoma. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 24 hari amakuru yavugaga ko ngo FARDC yaba yigambye kino gitero, nyamara ntabwo ariko bimeze. Ni inkuru bigaragara yuko ari konte ya Twitter yitiriwe FARDC, ndetse ntabwo ari konte ya nyayo y'igisirikare cya Kongo. Irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi rero barimo guhererekanya iyi Twitter cyangwa se X bavuga yuko FARDC ngo yigambye iki gitero. Ntabwo ariko bimeze rwose. Konte ya X ya FARDC ntabwo ari iyi ngiyi. Ubu butumwa bwaragiraga buti: ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziremeza ko zishe ikihebe Willy Ngoma mu gitero cya gisirikare cyagenze neza. Igisirikare cya Kongo ngo gifite umurava ndetse n'ubushake wo kurandura burundu iterabwoba rya M23 ndetse no kugarura amahoro n'umutekano ku butaka bwa Kongo. Intsinzi kuri Repubulika ya Kongo, ubutabera ku baturage. Ibingibi rero nibyo iyi konte ya Twitter cyangwa se urubuga rwa X rwitiriwe FARDC rwari rwatangaje. Ariko mu matohoza twakoze twabonye neza ko iyi ngiyi atari konte ya nyayo y'igisirikare cya Kongo. Ibingibi byose birimo gukorwa mu rwego rwo kwishimira intsinzi FARDC n'abazarendo baba baragezeho bivugana Willy Ngoma, ariko ndababwira ko FARDC idashobora gukora amakosa yo kugamba ibi bitero. FARDC iramutse yigambye ko yishe Liyetona Koloneli Willy Ngoma, ryaba ari ikosa rikomeye. Yaba yemeje ku mugaragaro ko yahonyoye agahenge, yaba yemeje ko yagabye ibitero kandi yaremeye kubahiriza agahenge k'imirwano.
ntabwo rero FARDC yigeze yigamba bino bitero. FARDC yabirekeye abazarendo nibo bigambye bino bitero, ndetse bavuga ko bivuganye Liyetona Koloneli Wiringoma. Muri kano kanya turimo kuvugana rero, amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Kongo aravuga yuko General Sultani Makenga nawe yaba arembeye mu mujyi wa Goma. Amakuru arimo gutangazwa aravuga yuko General Makenga nawe yaba yararasiwe muri kariya gace. Mu itangazo ry'abazarendo bo rwose bavuze ko ngo General Makenga nawe yarasiwe muri kariya gace, ariko ngo akabasha gutoroka agahungira muri Kiliziya Gatolika ya Mater Dei, ngo ni mu gace ka Matanda. Abazarendo baravuga yuko General Sultani Makenga yabanyuze muri humye. Ibingibi rero nibyo abantu barimo guheraho, maze bakavuga ko General Makenga nawe yaba arembye, ndetse hari n'amakuru avuga yuko yaba arwariye mu bitaro mu mujyi wa Goma. Amakuru kandi aravuga yuko hari abantu barasiwe muri kariya gace ka Rubaya nabo barembeye mu bitaro mu mujyi wa Goma. Abantu rero barimo kwibaza ikigiye gukurikiraho. Nyuma yaho FARDC n'abazarendo bivuganye Liyetona Koloneli Wiringoma, hagiye gukurikiraho iki? Biraza kugenda gute? Amakuru dufite aremeza ko igisirikare cya Kongo kirimo gutegura ibindi bitero bikomeye bigamije kwivugana abategetsi ba M23. Amakuru dufite kandi arerekana ko igihugu cya Amerika nacyo cyaba cyamaze kwinjira muri iyi ntambara. Hari amakuru yerekana ko abacancuro barashe ziriya drone, ndetse n'abacancuro barimo gukoresha indege za Kongo ari abacancuro b'Abanyamerika. Ni abacancuro ba Blackwater nibo bakoresheje ziriya drone mu kurasa Liyetona Koloneli Wiringoma. Amakuru kandi akemeza ko Abanyamerika bamaze kujya ku ruhande rwa Kongo, ndetse ko Abanyamerika barimo gufasha FARDC mu kugaba ibitero byo mu kirere. Hari n'amakuru avuga yuko Abanyamerika aribo rwose batanze za korodone za nyazo kugira ngo abacancuro barase Liyetona Koloneli Wiringoma, ndetse Abanyamerika ngo bakaba bashobora no kwibasira abandi bategetsi bakomeye bo muri AFC M23. Muri iyi minsi rero ubwoba ni bwose muri M23, biribonekeza ko bano barwanyi bageramiwe. Igihugu cya Angola nacyo cyamaze kwinjira muri iyi ntambara. Hari amakuru dufite yerekana ko Angola yamaze kujya ku ruhande rwa Kongo n'igisirikare cya FARDC. Amakuru akerekana yuko hari inzobere za gisirikare za Angola zirimo gukorana n'abacancuro ba Amerika mu kugaba ibitero kuri M23. Izi ntare za Sarambwe nizitareba neza ziraza gushirira muri Kongo. Amakuru dufite nuko FARDC ndetse n'abacancuro bayo barimo gutegura ibindi bitero bikomeye cyane, kandi ni ibitero bigomba kwibasira abarongoye M23. Ku ruhande rw'abarwanyi ba M23, urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma ngo ntabwo ruza gusiga ubusa. Amakuru dufite nayo aremeza ko bano barwanyi nabo ngo barimo gutegura ibitero simusiga bigamije guhangana na FARDC. Bano barwanyi baraye bakoze inama ikomeye. Amakuru mfite aremeza ko M23 ndetse n'abakomanda bayo baraye bakoze inama ikomeye cyane. Ni inama yafashe imyanzuro ikomeye yo kurwana noneho urugamba mu buryo bwa nyabwo. Zino nyeshyamba zagiye zirwana mu buryo bwa gipadiri, ndetse nagiye nenga cyane imikorere ya zino nyeshyamba. Ni nyeshyamba zumva yuko ngo zizaganira maze zigatwara ibintu gahoro, ngo zirimo kubahiriza amabwiriza. Izi nyeshyamba zagaragaje ko Tshisekedi arimo kuzirusha amayeri ya politike ndetse na diplomasi. Nazo rero nizikomeza ibyo kurwana nk'abapadiri, nta kabuza Tshisekedi arabavunira umuheto.
Amakuru mfite nuko bano barwanyi bagiye kurwana noneho mu buryo bwa nyabwo, noneho bagiye kurwana kinyeshyamba, bagiye guhondana na FARDC mu buryo bwa nyabwo. Mu makuru nagiye mbagezaho nagiye mbabwira ko ibyo mwabonye byose ari imirabyo, inkuba ntabwo zirakubita. Ndabamenyesha ko ubungubu noneho intambara ya nyayo ari bwo igiye gutangira mu burasirazuba bwa Kongo. Nabibabwiye kenshi, nababwiye ko intambara ya nyayo itaratangira, ndetse muri iyi minsi nibwo mugiye kubona noneho intambara ya nyayo irimo guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Impande zombi zigiye gukocorana ivumbi ritumuke. Intambara igiye kubera muri Kongo ni imwe mu ntambara zikomeye cyane zizandikwa mu mateka. Abarwanyi ba M23 bamaramaje FARDC, abacancuro bayo ndetse n'abarundi nabo ku rundi ruhande bamaramaje. Ndababwira rero ko inkuba zigiye kwesurana mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe rero M23 yakozwemo maze bakivugana Liyetona Koloneli Wiringoma, ndabamenyesha ko abazarendo ndetse na FARDC barimo kwigamba ko bamaze kugera muri Rubaya. Hari za video z'abazarendo ndetse na FARDC bavuga yuko bamaze kugera muri santere ya Rubaya. Abazarendo na FARDC baravuga yuko M23 yayabangiye ingata maze ikirukanka. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo byatangiye kwandika ko ibirombe bya Rubaya byaba byamaze kugwa mu minwe ya FARDC n'abazarendo. Ariko amakuru yizewe muri kano kanya ntabwo ari byo rwose. Harimo kubera imirwano ikomeye, ndetse abazarendo bamaze gusatira ibirombe by'amabuye y'agaciro. Ariko kuri iyi nshuro muri kano kanya turimo kuvugana ku 3:40 z'agatondo, ndabamenyesha rwose ko FARDC n'abazarendo batari bigarurira ibirombe bya Rubaya. Bino birombe by'amabuye y'agaciro biracyagenzurwa n'abarwanyi ba M23. Gusa bino birombe birageramiwe. FARDC n'abazarendo bari mu ntera y'ibirometero bike cyane berekeza mu Rubaya. Umwanya ku mwanya ibintu byahinduka, ndetse biribonekeza ko ingufu za FARDC n'abazarendo muri iyi minsi zirimo gusumba cyane ingufu z'abarwanyi ba M23. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 25, iyindi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Epfo. Muri Kivu y'Epfo mu gace ka Minembwe, FARDC ndetse n'abarundi barimo kugaba ibitero bikomeye. Ni ibitero birimo kugwamo abasivile benshi, ni ibitero birimo guhitana abanyamurenge. Amakuru mfite aremeza ko indege za Kongo zirimo kuvundereza urufaya rw'amabombe mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo cyamaramaje kiravuga yuko kigomba kwigarurira agace ka Minembwe centre. Ku munsi w'ejo abazarendo na FARDC bifotoreje mu gace ka Murenge bavuga yuko bamaze gufata lokalite ya Murenge. Ndetse amakuru mfite aremeza yuko urufaya rw'amabombe rurimo kwisekura muri biriya bice. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Minembwe, ndetse biragaragara yuko FARDC n'abarundi imbaraga zabo zirimo kwiyongera cyane. Muri iyi minsi harimo kuba ibintu bidasanzwe. Biribonekeza ko abarwanyi ba M23 bari mu kaga. Bano barwanyi barageramiwe rwose. Irya nino ku rubuga rw'intambara abazarendo na FARDC barimo guhondagura M23.